I pozdrav ekipa, dobrodošli u novi video na kanalu. Ja sam se, ko što već možete vidjeti po ovome što me okružuje, vratio u Njemačku i danas sa ovim videom počinjemo dotjerivati ovog Polića u red. Za vas koji niste možda gledali video, kupio sam si daily auto, radi se o Volkswagen Polu 9N, 1.2 16 ventila i ima dosta stvari koje trebamo napraviti na njemu, također i tehnički. To ćemo sve dokumentirati na ovom kanalu, napravit ćemo jedan mali serijal i ovaj video će biti prvi od videa u tom serijalu, a u današnjem videu ćemo napraviti znači ovako. Čišćenje eksterijera, točnije izvana ćemo ga oprati i očistiti što detaljnije možemo. Čišćenje interijera, znači što detaljnije mogu ću ga na praoni dotjerati iznutra u red. I također oprat ćemo motorni prostor, pa ja se nadam iskreno da će to izgledat sve ukupno kad današnji dan završimo, kad očistimo auto. Ja se iskreno nadam da će on već tad dobiti neki svoj novi sjaj. Auto će već onako djelovat puno očuvanije čim se on očisti. Ovak kad je on prašnjav iznutra posvud, kad je ovo, ne znam, tu puno hrane, mrvica i gluposti, kad je on izvana prljav, kad je šajba sva zmazana, odmah to daje krivi dojam. Znači mi ćemo njega iznutra dotjerati u red, motorni prostor očistiti i onda od sljedećeg videa ćemo možda već ako uspijem nabaviti dijelove krenuti sa zamjenama opruga i još nekih drugih stvari. Tako da ništa, sad za početak idemo prvo na benzinsku pumpu, natočiti auto, pošto od kad sam ga kupio napravio sam svega 20 km i svijetli rezervat kad sam ga uzeo. Tako da ništa, sad idemo tu na benzinsku, natočit ćemo možda 10-20 eura u njega i onda jurimo ne na benzinsku nego na praonicu gdje ćemo nastaviti sa ovim videom i sa samim čišćenjem auta. Tako da ništa, vidimo se tamo. I evo me ekipa na svima vam već poznatoj praoni. Prvo sam krenuo na benzinsku, došao tamo pa sam skužio da nemam novčanik, pa sam se vratio kući po novčanik, pa sam natočio onda opet i onda sam došao na praonu pa sam skužio da nisam digao novce za pranje auta, pa sam opet išao na bankomat, digao novce i evo sad sam napokon stigao. Prošlo je skoro jedno pola sata od prošlog isječka. Uglavnom odo sad usitniti novce unutra na ovu benzinsku i onda krećemo lagano sa pranjem auta. Prvo ćemo ga oprati izvana, pa motorni prostor i onda ćemo ga prevesti tamo preko i usisat ga iznutra i očistiti iznutra. Tako da ništa, vidimo se kroz par trenutaka u timelapsu. Također još jedna stvar, znam da se puno ljudi boji pranja motornog prostora. Iskreno ja sam se isto prije bojao dok nisam pogledao nekih par videa po YouTubeu od nekih stranaca dok su čistili i objašnjavali pranje motornog prostora. Znači ja ću vam danas snimiti samo timelapse i kratko vam objasniti način na koji ja perem motorni prostor, ali to ne znači da je to ispravan način i ne želim da neko to ide raditi samo zato što je vidio moj video pa da kasnije nešto sjebe i ja budem kriv. Ja prekrijem par tih nekih konektora, senzora ili na primjer akumulator i to pokazat ću vam i onda ga najnormalnije operem, ne pod sad najjačim pritiskom, ali uglavnom vidjet ćete. Ovo nije sad video u kojem vam ja želim reći vi idite prat motorni prostor, ovo je video gdje ću vam pokazati kako ja to radim pa vi onda vidite da li ćete vi to tak sami raditi ili nećete uopće to raditi. Uglavnom ništa, sad odo stvarno razmijeniti novce pa se gledamo uskoro. Evo ekipa, kao što možete vidjeti ja sam oprao auto, malo sam se zapričao ovdje s jednim kolegom. Također mogli ste vidjeti u timelapsu da sam skinuo ovaj ovdje tepih što je bio gore, točnije onu, ne znam kako bi to nazvao, tkaninu. I ovdje je bila ta tkanina isto uzduž, sva izgrižena i razvaljena pa sam to sve počupao van. Sad koliko je to pametno ili nije pametno ne znam, ali puno ljepše ovak izgleda. I ništa, sad ćemo sa ovom vrećicom zaštititi akumulator i vidjet ću tu ako ima još gdje koji konektor, mada mislim da nema ništa, eventualno možda kompjuter. I onda ćete vidjeti u timelapsu kako ću ja pratiti motorni prostor, ali ništa to sad nije prekomplicirano, sve ćete vidjeti.
Jedna stvar koju sam zaboravio napomenuti, ovaj poklopac motora ovdje nećemo skidati, na ovom konkretnom autu se unutar tog poklopca motora nalazi filter zraka, tako da ćemo ostaviti kak je, na nekom drugom autu bi to možda skinuli. Za čistiti motor ćemo koristiti ovo sredstvo za pranje felgi, u ovom sad slučaju prvo ćemo namočiti cijeli motorni prostor, onda ćemo našpricati s ovime gdje god je zmazano i onda ćemo sa ovako jednim kistom proći posvuda da se to što bolje očisti, tako da ništa, evo, pratite me. I evo ga, to je to, sad ćemo ga ostaviti malkice da se posuši i onda ćemo ga prevesti tamo preko i ispuhati sa zrakom svu vodu van, to ćete sve vidjeti u nastavku. I evo ga, sad smo prevezli auto ovdje gdje su usisavači, pa ćemo prvo ispuhati motorni prostor da ga osušimo i onda ćemo preći na interijer. Brisat ga nećemo pošto će onak padat kiša, bitno da smo skinuli ovaj sloj zmazanoće s njega, uglavnom ništa, idem ga sad osušiti. I evo, pogledajte koliko to već sad sve ljepše izgleda. Znam da je sad malo mračno, ali na primjer ovaj ovdje dio, ovo što vidite ovdje malo zmazanog, tak je bio cijeli ovaj komad. Sad nisam se baš potrudio da to sve izglancam, ali ovak na prvu sad to sve već puno ljepše djeluje. Ovi ovdje dijelovi, ovo tu sve je onak puno ljepše sad i čišće. Ko što ste vidjeli, tu smo bili kompjuter i akumulator prekrili vrećicom, one su svejedno čisti i sad, evo da vam još prođem svuda. Uglavnom sad ja imam još jedan trik, mislim to nije neki trik, ali uglavnom sa kokpitom ili crnilom za gume namažem sve ove plastike da se to sjaji, pa to ću onda kasnije kad se sve posuši i pokazati vam onda kak je to sve ispalo. A sad se ja prebacujem na unutrašnjost jer ko što znate, evo da vam pokažem, imamo jako puno posla unutra. Ovo je smeće, ovo je od mog tronošca, evo. Tu imamo gluposti, ovdje imaš čikova od prijašnjih vlasnika. Ovdje sve puno smeća. Čekaj! Onda iza, a ono treba ga usisat. Detaljno treba će mi jedno euro, 2 da ga usisam kak se spada. Tamo isto ima smeća, tu cup holderima, ko da neka životinja živjela. Uglavnom ništa, idemo ga sad usisati iznutra i onda ćemo prebrisati tablu i sve. Ali prije svega ću pobacati smeće, svo koje se nalazi u autu. I evo, što se usisavanja tiče, auto je sad tip top ko što vidite, mislim što se usisavanja tiče. Tu smo usisali ovo van, tamo nema više lišća. Ovdje iza isto već puno bolje i sad to već puno bolje izgleda, ali mi ćemo sad još sve ove plastike prebrisati, cijelog ćemo ga iznutra nakokpitirati da se sjaji i prebrisati prašinu i onda je to više manje već to što se čišćenja tiče. I evo ga, iznutra sam prebrisao tablu, nije to baš bilo neko najdetaljnije pranje, ali iskreno ne da mi se, već sam previše vremena proveo na praoni. Sad ću još namazati motorni prostor i to je više manje onda to.
Evo ga ekipa, namazao sam motor. Sve ove plastike i sad to sve već puno ljepše izgleda. Nažalost pao nam je mrak pa vam ne mogu to baš prikazati kak treba, ali evo, ja mislim da se vidi razlika prije i poslije. I evo, ko što ćete vidjeti sad još jednom iznutra. Sad tu još imamo ovih stvari od pranja, ali iznutra smo ga usisali i prebrisao sam ove plastike gore sve. Još ću sad kad sjednemo u auto okačit miris jer odvratno smrdi unutra i sad ću još oprat šajbu i stakla, ali to vam neću snimat. Uglavnom vidimo se ovdje na špici, to bi bilo to. I evo ga ekipa, ko što ste vidjeli, opro sam auto izvana, oprali smo motorni prostor, malo smo ga namazali iznutra da se to onak malo više sjaji. Usisali smo auto iznutra, prebrisao sam tablu, opro sam prozore dok vi niste gledali, točnije to nisam snimio i nisam snimio da sam namazao gume sa crnilom, ali uglavnom ovo je sad, ajmo reći, nekih 70% koliko detaljno ja mogu oprati auto kad želim. Znači nije ovo bilo 100%, još se to dalo napraviti, ali prekratak nam je dan. Tu sam dosta pričao s ljudima na benzinskoj, točnije na praoni, i onda izgubim tu vremena i onda neke stvari napravimo onak na brzinu, preko kurca što se kaže i tak. Ali uglavnom dotjerao sam ga više manje onako dosta iznutra. Još tu ima nekih sitnica, ali to ću jedan drugi dan kad bude malo više svjetla, to neću ni snimat. Ovo najbitnije smo napravili, oprali smo motorni i iznutra smo ga dotjerali i sad nam još preostaje šlag na tortu, ja to zovem, kod pranja auta, staviti miris. Kupio sam vaniliju koju inače skoro nikad ne kupujem, točnije nikad ju ne kupujem. Pa evo, nedavno sam kod frenda u autu osjetio od jedne druge marke vaniliju i jako mi je lijepo mirišala, pa sam ja danas sebi kupio vaniliju. Nju ćemo sad okvačiti u autu. Ja to inače kod sebe ostavim da visi iz ove folije neko vrijeme, ali pošto ovom autu smrdi po kanalizaciji, ne znam kak i zašto, onda ćemo ga ovak direkt izvaditi cijelog. I evo, nećete ga sad vidjeti, vjerojatno nije vam u kadru, ali evo. Objesili smo miris i ja vam inače ovu foliju još od mirisa ovako rastvorim. Sad sam je poderao jer radim sve na brzinu, pošto hoću ići kući jest. Pao mi je mrak, evo ja to ovako još rastvorim i ostavim tu na sjedalu neko vrijeme. Nekad preko noći, nekad dok dođem do doma, pa onda doma bacim u smeće. Uglavnom evo, sad nam već lijepo i miriše u auto i ništa. Sad vam umočilo se u kadar. Ništa, to bi bilo više manje to što se tiče ovog videa. S ovim videom smo, kao što sam rekao, započeli cijeli ovaj, ne projekt, nego proces vraćanja pola u dobro i normalno stanje. U sljedećem videu će vjerojatno već biti neko šarafanje. Moramo vratiti, točnije staviti ovaj znak koji nemamo iza, koji je nabavljen već. I također skinut ću zadnji brisač i probat ću ga zatvoriti sa jednim čepićem koji je sad ovdje negdje u ladici, ne znam, ne mogu sad doći do njega, negdje sam ga bacio unutra. Uglavnom ja moći da bi taj čepić mogao pasati iza da se skine zadnji brisač i zatvori jedna rupa, tako da bi to mogli napraviti. I također moram naručiti opruge, lambda sonde i još neke sitnice, ali to ćemo u skorije vrijeme. Nemojte računati da će sad taj sljedeći video gdje šarafamo pola biti za par dana. Vidjet ću, moram te neke stvari, moram si zapisati na papir koliko će me šta koštati da vidim šta se isplati raditi, šta ne. Uglavnom ništa, to je bilo to što se tiče ovog videa. Zapratite me na Instagramu, također pretplatite se na kanal jer je jako veliki broj vas koji gledate videe nije pretplaćen na kanal. Jednostavno mi dajte malu motivaciju za daljnji rad i ništa, to bi bilo to što se tiče ovog videa po još jedan put. A mi se gledamo u jednom od sljedećih, do tada mi se čuvajte i čao!